खुरुमजरी ISTB की पाउ मियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्चरी ngasi maruba pauda CBSE na lauba class 10 parikha ki fall haidopada Manipur gi mahiroi kaya gi roll number yaurok tre hari yangsin binaba wat padagi Delhi da liriba Tikendrajit House Kangkhong Saire amadi district level Subrato Mukherjee football tournament ngasi dagi haukhre hauzik pau santoni pizari hana haido kiba CBSE class 10 exam da Little Rose Higher Secondary School da parikha thaba mahiru singi aranba roll number pibana parikha haidorak pata yaurak tre hari ngasi All Manipur Muslim Students Organization gi miut chingna hatada leiba association asigi office da permission ga unaba amada wapamasi phongdokibani permission da makata na phongdokladuna hariba school asida roll number 315 na hoba series asi internet ke kuthang da yengba matam da thoklau haiba yade hari masigi roll number asi parikha asida chanadaba number ni haiba su khangli haina association asigi secretary education W Rahman na phongdoki result laktriba se karigino haina mahiroi kharana khangnaba honabada roll number series asi fake oirambani phongdoki mahiroi lisingi mathakta hariba awaba si thengnabani phongdoki Manipur da laiba sansan khuding makta koina mamangi question leak oibagi matangda koina apologize tawjaki ama mating pangdana sumaina question amung answer tholapase pharaga thiraga marumsana warawati na tawsi haba madada kanabu mapauba rambo organization ama paubana pa thira palai kide masi ko idilai bakti bani kaigumba mafam madada ge koina tawam batara ga desi gum batau toksi kitang di thopo wat ke khali adu bo handak ti koi Manipur dalai riba organization club le chhatra gi organization punna chapmana wanamina CFC so gi mai kai degi am so gi education secretary moina meam amda phongom sai amaromda association gi president MD Farid Khana hariba mahiru sing asidagi lilong dagi Muhammad Sahabuddin Yaripok Ningthaunai dagi MD Ziazuddin amadi Yaripok Singha dagi MD alias harimi homasina ejen orga parikha thangani haina lupa lising taraga manga gi chang da lauki asugumba tanpham asida mari lenaba authority na academic yeng changduna yengsin biu tasin nadana leirabadi achoba khongjang lakani education phagana bo honari batanja asida asugumba miu sing asina lekha tahalakna bagi honabasi laibak thibani haina phongtoki CBC gi headquarter of new the ko ya so si am thara ai center sing se CBC gi center tak piu kang na be ko khongjang sing sile ko matam da ni ko le ba mi am ma di student organization na cooperation bibiu Delhi da leiriba Tikendrajit House ase mari lenaba singna yengsin biwat padagi mapu pandabaga chapmanare kalin thagi matam asida bhavan asida leiriba air conditioner nipuni thogi manungda kundi sizinaba yadre miyamna awaba kaya mayoknare hiramasigi matang da report ama haukiba sahi 2001 gi December kumari da matamdugi Union Home Minister LK Advani na chief guest loinana matamdugi Manipur gi governor Bet Marwana preside tawduna sangha khiba New Delhi gi Chanakapuri da leiriba Tikendrajit House hair sukhangnaba Manipur baban yingchin bina wat padagi Kangkhong Saire VIP gi ka nipan single room 13 amadi dormitory ani yauna punna phamung yankhai truk leiba baban asi mong maril ita tadre saraba kalen thagi matam asida ka singda leiba punna AC nifuni thoi leibagi manungda kundi sukya yadaba namaram oiraga baban asida leiriba musing awaba kya mayoknare hoje aina leiriba si Chanakapuri gi khwaidagi maton or hungi khwaidagi maton thungu dani morona phom se leiriba AC sing asi mathau tong de habasi ai doctor ge morona sing leiriba AC punna sukani thoi leibagi manungda AC punna magi ina magya loina mak ko oga lei maramna morona ka da leiriba musing da asuki matik awawa thimnari si kali matani mai ka Delhi temperature ayoreba da si kan da koi kano to mathakta haja tumma ngamde si ju yadre jadi aying mani moi da sabani nundang bau ngata patabam de si inu kange nakal amuramda mafam asigi ka singda thariba phamung ayamba tekpa semjin bidaba sek na ngakhalaga thamba kaya asina maram oiraga lamsang chaluraga halakpa amadi anna layeng gi lakpa mioi kya dasu chawna akaiba piri maruwaina thangnana leiriba atai atoba baban singidi reception kada television set cha amadi coffee semna ba machine internet ki khudong chaba loinana dining hall kya da darka leiba table chokri amadi air condition ningthina chalaiduna makalamna chaba thapa phangali adumakpu baban asidadi
अमुक्तदा मी तरुक पुन्ना चाबा याबगी खुदोंग चाबा फंगद्री लोइनना नुंथलगी मतमदसु चा थकवा फंगद्री मरु ओइना अखोइदि चा पामा कांगु मणिपुरदा लैबा आइसि हौरकबा चानि इंगांगा चानि चागा चारे चारासु इनसु चांगा चानि कैंटीन की हौजिक लेरिबा फिल्म असिदा मरि लेनबा सिंगदा वकलबसु कनामतन थौसाबिदे एशिया दबा चही अमरोम फारे फर्नीचर सेमिनाबा हाइजरबसु ताविदे हाइना कैंटीन मैनेजर राजेश ने फोंदोरखी मेरे को भी शर्मिंदा होना पड़ता है मान लो कोई ग्रुप खाना खाने के लिए आता तो मैं उस गेस्ट को मना करना पड़ता सर मना करने का कारण यही है क्योंकि हमारे पास चेयर नहीं चेरेक्सिदा ISTV न्यूज ने फंगवा पाउदा बावन के हौजिक हौजिक DRC लेतबा लोइनना हौजिक लेरिबा RC असिसु दिल्ली दा अमु इम्फाल लमुक लेबना मफम सिदा थबा अमा तौबा मतमदा डिसीजन लौबदा अवाबा मायोकनरी मरम मसिना बावन असिदा रेगुलर RC नत्रगा DRC अमा थंबगी मथौ तारी अमरोमदा अतै अतोबा बावन सिंगा यंगनरुबदा लुबनान बगी चांगसु यामना वाटली बावन गे अकोइबा सिंग अतै अकाय अमदी अमोट काय क्या पशन बतनतना बेटर कैंडिडेट की मूर्तिदा यालेबा लई परेंग फावबा सिंदोक पिदबना कोकफाई कारबा नोंखांग चाइरबा लई परेंग अदमुक सिदुना लेरी बावन अस्ते लालिबा मियोसिंगना अतै अतोपा स्टेट हाइबदी मरुइना नॉर्थ ईस्ट की ओइना बावन सिंगदा मसा मसागी लम की ओइबा इंडिजिनस की ओइबा चानाबा चिंजाक सिंग फंगली अदुबु बावन असिददी मदु तायोनरी बावन द लईबा सिंग अपामदा मणिपुर के ओइबा चाइ इंसांग थोंबा हाइबा मियोसिंग थमदुना मखल मथेल क्यागी चाना थंगनो पोलम क्या फगननिबगी अपांबसु फाउरी मयांग मैतै गाजु खना हाइ सागवान खेना बता हाइबा ओरा पासिंग असि छिमजिनमिदना मरुइना याद्रिबि एयर कंडीशन छिमजिनबिबा लोइना अहुम बसिदा इंटरनेट इकुदोंग चाव फंगद्रिबा अदुगा लालिबा मियोसिंना चा अमदि कॉफी सिंग मथक इकुदोंग चाव फंगद्रिबा सि हेना फंगलगदि अफबो ओइगनि हाइबसिनि जितनी मोंबा ISTV न्यूज न्यू दिल्ली कैंडिडेट हाउस Samurugda leiba Little Master English Higher Secondary School da KCPMC ni haiba kangbu amana lupala yankhai demand torak le hari thong adu bu yaning da phongdoktuna school asigi mahiroi amadi oja singna shanti gi khongchat ama samurugda satkre rally adu da sel gi demand lepu education bu free zone ohelu mahiroi gi punsi kallu mahiloisang singda ayat apan pibiganu haiba wahi kaya play card singda iki mahiroi amana phongdorak pada sel gi demand amaram oiduna oja singna larik tak pada ninghan na ba pohle mahiroi singi yang biduna sen gi demand toriba si hadop yu haki education ki free zone whenever organization is making public under the bazari da awa pv amadi sathe awa chief is dana organization in the school asigi governing board gi secretary M Thoipan haikibada KCPMC gi commander in chief lamyan bakhumana sahi toba demand letter ama school asigi principal da pirambani hari bulopala yankhai gi senpham asinimit mangani gi manung da pigadabani haina khangalakhi hari masak khangdaba mi kharana su phone da kehlak pagi thabak chatharakli school asi lairaba mahiroi singna ayamba oibana mingjal sel amadi school gi phi yamdana logduna school asi chalairibani mari lenaba singna sel gi demana si handok pi haiki samna harbada masi sigi छात्र मसिंग सुगनी ओजा मसिंग सुगनी कया लाई कया सखी कया लेबे से जेंबी रगा हाइबी रगा माइने बिनिंग जब लेते मोय तो लालू कुछ लेते याम क्वालिटी लेना याम इंग सिग्ना पुथोक्से दे काइन तो गति को याम अवाब मणिपुर साहित्य परिषद थौबाल डिस्ट्रिक्ट वांगजिंग की तरा माथुरक सुबा मपो कुमोन थोरम ngarang Royal Academy वांगजिंग खाबा खोंग पांथोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की चीफ लाइब्रेरियन थोनाउजम खोमदोन सिंह अमदी मणिपुर साहित्य परिषद थौबाल डिस्ट्रिक्ट वांगजिंग की प्रेसिडेंट कार्तिक नमरुब म्यूसिंग सरुक याखी मचा लेरब नुपा अमगा मयुम मकई पांदुना मपुरोब अमदी मसाग लेमिनरिबि नुपी अमगा अरोनो मरी लेनरमी हाइबगी वहाउदा ngasi लेकाइना नुपा अदुगी दुकान थुगाइखरे थोदोगसी ngasi अयुक लमसांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लमदेंग खुनौदा थोखिबनी अरोन मरी लेनरमी हारिब नुपा अदुदी लमदेंग खुनौदगी असांगबम तोंबी अमदी नुपी अदुगी ममिंगना लेकाय अदुमक्तदगी लेतान थेम ओंबी सुंदरी कवि थौदो थोपमदगी फंगबा पावगी मतुंगिना सुंदरीगी मपुरोबा लेतान थेम ननाउना ngasi nongalamdai pung ohumlom tabada lau khoiba chatpada satin kaurom le haiduna mayumda halakpada mahaki loinabi sundari amadi tombina mahaki yumda natai sadaba maongda lerambadagi nanauna tombibu phubudagi mafam adudagi nantoktuna senki thodok adugi pau tabadagi lekai miyam horaktuna asangbam tombina phamba grocery dukan thugaiki natabalisa chatpi mahaki loinabi sundari amung hana loksilaro heba wafam mapuroiba nanauna phongdoraki tawi phang jai sina badigaina yeng wa matam je son gi mamang ithang thang ba ka si le ang tong ge bin pa sem le madi ge ai ma si sa jai na mo ne tikan gi
याम कन्नदी फुबमक्ति नते सिज हॉस्पिटल की स्माइल क्लेफ मिशन म्यांमार माई पापा खोंगचनी हाइना सिज हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर टी एस पालिना फोंदोखरे हॉस्पिटल से पांगतोखिबा पाउमिसिंग उनबामदा मानो फमसी फोंदोखिबनी यसी थोरमदुदा मिशन म्यांमार दा सरुक यारोबा हॉस्पिटल से क्रू मेंबर सिंग सुतराम नोकी डॉक्टर पालिना हाकिबदा अंद पांगतोखिबा मिशन म्यांमार खोंगचत असि माई पापा खोंगचत अमनी मसिना मणिपुर यावना भारत अमसुंग म्यांमार अनि की मरक्ता नुंगसिनबगी मरी अमसु हेंगन हलगनी खोंगचत असिदा अनाब मरफुतरे डायग्नोसिस तौखी अदुगा सर्जरी चामग अहुम पांगथोखी मिशन असदा यामना चावना मतेंग पांगबिरखिबा इंडियन कंसुलेट जनरल इन म्यांमार साइगांग की चीफ मिनिस्टर अमदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना हथेंगना मोहम्मद लाक्तुना सरुक यारबदा नुंगाइबसु फोंदोखी मखा तानसु प्रोजेक्ट असि था अहुम की मतुंगदा अमुहना म्यांमार दा पांगथोकनी हाइकी We were very keen to give the service to extend our service in the country of Myanmar from that time onwards. And in between, I have been speaking to the Smile team, the opportunities we are having. But so far, we have not got opportunity. But we have continued to visualize our extension of service in the country of Myanmar. लमदम मसद लेदिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी मेरा पाइबिलुप सिंगना समाज असिबो सुबलंबिदा लाहनना बहोनबदा चौब थौदांग लौरी हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मिराबाना ngasi तायल दलेबा YPC क्लब की चाही यांखै सुरपगी थोरमदा फोंदोखरे थोरमदुदा तायल जिला परिषद की मेंबर मनीमला YPC की प्रेसिडेंट हेमंत यावना तोंगान तोंगान मियो क्याना सरुक याकी मिनिस्टर ना क्लब असगी सोबिनी अमसु रिलीज तौखी मिनिस्टर मिराबाइना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर हौजिक चनरिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट असि मतमगा चानब मौंद सेमदोक्तुना मियोय अमखकना ऑर्गेनाइजेशन नमदी सोसाइटी चलाइबगी चनबी मुथतुना कोऑपरेटिव सोसाइटी हेना मपांगल कंकन हना महोनगनी ICDS की मखादा लेबा गनवादी हेल्प अमदी वर्कर्स संगी थबक सिंग निंगथिने यंगसिंदुना मखोगी दमक्ता लोकत याबा मतमगा चुनाब थबक सिंग लोकलगनी हाइकी अखोई ngasi औरंगलिबा नारों सिंगना नतबनि सा साहदुना अमदी समाज सिदैदा ओन तैनबा माइकैदा खुंखिगदोबा कयादगी कन्नबा होनबदसु क्लब असिगी चाउबा थौदांग कयाम लै जिरीबामदा लेरिबा महिलोसंग सिंग मरुइना सरकार की महिलोसंग सिंग दा मौंग मरिल तादब क्या थेंगनरी हाइना एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबामना फोंदुरकली ओजागी वाटपा लेरिंगे की चरकता ओजा खरदी स्कूल कादना मयुमदा फमदुना लेबा थेंगनरे असुगुम ओजा सिंग मथक्ता अकनवा थबक लोकलगनी मिसंग संगा येंगदुना चतरिबा थबक थोरम सिंग असि खुदक्ता तोपियु हारि हौकिबा सही तरा मंगारुंगी ममांगदगी थकनबा इसिंग मपुंग फाना फंगदना लाखिबा या स्कूल केंद्र की मफम सिंगदा इसिंग फंगनबा पादमदा केंद्र सगी MLA चाना पेस इदी डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंग चतुना यंगसनख्रे खोंगचत अदुना युमनाम लेकाय या स्कूल हिरुंगहनबा नंबुल मपाल अमदि चिंगा खम लेरना चिंगफम सिंग चतुना यंगसनखी डिपार्टमेंट सगी एजुकेटिव इंजीनियर देवेना अरिबा पाइप सिंग सोइबा कया लेबना संदुक सजिन तौरबा मतुंगदा प्रजा सिंगदा इसिंग डिपार्टमेंट की मार्केट की फंगना बहोनगनी हाइकी MLA चाना डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंगना पाइखलक पथबक थोरम सिंगदा मियामना सुमतेंग पांगबिदुना अफब इसिंग फंगना बहोनमिनसी हाइकी मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी हाइना जॉइंट कमिटी की स्टूडेंट्स विंग चंगसिलिप खोंजंग असि मणिपुर सरकार खंगबिदुना इरांग थोंदनब सिंगदबनी हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एस सुमति दंगसि लुबसिगी पैलेस कंपाउंड लेबा ऑफिस ता पांगथोपा पॉम्बिसिंग मिफम अमदा फोंदोखरे महाना मखाताना लिसिंगनी तरा निथोगी असेंबली मिफमदा मणिपुर सरकार लोकिबा वारेप सेंट्रल गवर्नमेंट दा खंगनदुना थबक ओइना ओथो हंदबसि लाइबक थिबनी मणिपुर सरकार एंटी सोशल ओइबा बाओंगदा प्रजा सिंगदा केहनबगी थोंग असि प्रजा सिंगी दमक्ता खनबिदबनी हाइना लवी खोंजंग चंगसिलकपदा अकनबा एक्शन लखोतकनी हाइना सरकार केहनबसि अरानबनी खोंजंग लोइसिंग फाबगी महत्ता असेंबली दा वारेप लोकिबा अंगमथौसिंग फाफम थोई हारि जॉइंट कमिटी नंगसी तांग अमदगी तांग मंगा फावबा ILP चनहनना बलौरलेबा अकनबा फिरेबसि चीफ मिनिस्टर की मियाम की चीफ मिनिस्टर ना मियाम की इहुल खंगना इरांग थोनबगी महत्ता वारुसन पुरकना बहोनबियु हाइकी सिदा मिखामी कुन तौबगी महत्ता जॉइंट कमिटी असिना तालिबा डिमांड से मणिपुर की याइफनबगी दमकनी फॉर द welfare of the future Manipur amadi for the welfare of the state ni habisi khanbir kanda masi yamna sarkarna makhoi mathakta action lobiba habisi masi tawhinjaningde मणिपुर दा क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबगी दमक्ता मणिपुर की हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी कॉलेज सिंगी थाकता लेबा महिलोसंग अमतना एडमिशन लोबदा मार्क बेसिस ता लोबिगनु एंट्रेंस टेस्ट तौदुना एडमिशन लोबिननबा देसामना फोंदुरगले इंडिया दा लेरिबा बोर्ड अमदी काउंसिल की बोर्ड सिंग बॉडी सिंग असगी मार्क पीबी की मौंग अमसोंग
examination pangtopki maongda chauna khenabalai amaramda admission taunaba honabada minister MLA Mahiroi Lup Singh amadi angamathau amatana quota system da admission tobiganu hari ima kaithel number 3 da ngasi khoraban nupi kaithel sengbat sagar lupna nupi khaktigi oiba kantin amangasi hangdokre thormadu da lup asigi secretary P BMO joint secretary M Radeshana hariba musing asina thoba mithunglen sing oiki nupi sing digi oiba kantin hanggi thorom aduda mari lenana P BMuna asuguma kantin ama hangba asina arapatigi chak chadna lakpa pojon bising da chauna kanaba phangan mangam lagani haki Khongsai Students Organization General Headquarter na sinduna Khongsai Kanglup ki oina handak Board Council CBS na lauba parikhada thoidok hendokna mak wangna phalaklaba mahiroi sing okpagi thorom amangasi Hotel Imphala pangthokre thoromaduda Khongsai Students Organization ki President Azang Khongsai amadi Vice President Haupu Khongsai na maruba music oina saru yaki thoromasiga mari lenana Azang Khongsai na lamdomasi Saukhat pamai da purangana bahona pada apho mahiro kya samgat pagi tangai padabalai hana phungdoki Aikoi Manipur asi Kanglup kaya na pullaga sahaba society amanina Khongsai sing suk Manipur ki integrity amasung preliminary ba kuki icin naw khaknatana miti pangal naga puna maksing si chana chinna leiminana ba angang singgi wakal desu hauna pawan ning bagi damakta apai masih sinjabani Masana RPM ni haijaba singna TZ Higher Secondary gi rap victim oribi mahiru gi imung manungda message tharatuna more da kauduna selfie ge gari lebi ge haina leptana telephone da khelai haina welan pau amadi Imphal Free Press ta phongki ba pau aduga RPF ka karigum hiram amata da mari lende haina aina thingkharba lalu asigi Department of Publicity gi chief bangim gi cherol amana khangalakli cherol sina makata na phongtor pada victim oribi nupi asina February thada RPF ki kadar amadi ma burep tawkhibi gi matang da pau phorki RPF ki kadar aduna ma gi case adu thauna phana thengnana ba puning thawaki makata na pau phauna ningba leragadi pau phornana ba haikhibalai hana khangalakli Paushe ani asida yaukiba wafamgi matangda RPF na victim gi mamaga pau phaunabada mahakna presta RPF chenabigi wafam amata hakiba leite amasung paushe da sengdokani haina khangalaki Universal Mothers Organization gi miyoini haijaba Sorojini Kaubinupi amana sengdokpa yaroi haina thingjinduna thamki hari wafam asigi matangda RPF na Imphal Free Press amasung huyelan pauga unaduna wari sanabada Imphal Free Press ki oinadi asoibadu thidok minaduna pause singda sengdokpa haina yanaki huyelan paugidi unaduna sengdok minasi haibada yakide haina cherolosna khangalakli huyelan pawasi miyamda aranba pau phongduna sandokpa masagi asoiba chumthokpa pamdaba press ki ethics khangdaba press media ni haina RPF na lowi hari Sorojini da RPF na pawadu sumthok minanabagi wafam thamba matamda mahakna yarakide mak asi miyam da aranwa pau sandoktuna masagi oijaba thiba miyoini haina RPF na lowi hari tizigi mahirwe adugi matangda RPF na sel thumma masung potchai piduna amadi kihanduna sangtainana ba sankhiba leite haina cherosna sangdorokli amzugi nongna thau pugadaba miyo sing asi charge lokre Mamangda MZUgi President Oramba MOB yauna te members sing na lakadorbe sahi gi anoba office bearer sing atuda charge sinaki sa sinabagi thormatuda senior journalist AK Sanaton amadi Salam Bharat Bhushan singba miyo sing saru yaki sa sinabaga mari lenana anoba miyoi marisu standing committee gi nominate member ona khanki nauna thau pugadoriba office bearer sing asigi manungda president na Wangkemcha Samjai Zen secretary na GN Naucha Sharma amadi Press Club Secretary na Z Gagan Sharmani Ukhul dagi nupi masama Delhi da tamthiba misida shirambagi thodok asina India gi mpham singda awanopok ki isalise kaya gi punsi tambangam de haibasi mayak sengna takli haina Maoist Communist Party Manipur na phongdorli lubasigi Secretary Publicity nonglen maitina thorpa cherol amada India gi miyam na awanopok ki miyam bu hantaba thaki mi oina khanba wakholon adu kok triba phawwa awanopok ki nupi khunai bu India gi achobo phurup ki target tortuna awanopok ki nupi khunai na ngasi rape sexual harassment ke chaithyang asi phanglibani Rengam P awungsi ki thodok asi party asina haksina lawi amadi Delhi police na FIR lobiu yadaba asina
अमुक हेना अवांग नोंगपोक की मियामदा इंडिया की कम्युनल ओइबा माइथोंग अदु मयक संगले मियामना चंगसिलक इहौदा माविसना मतिंग पांगनी नुपी मसा असिना लेखिदबा थोथोक असि लुपसिना नुंगाइतबा फोंदोपगा लोइना इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सुलुपसिना सरुक यारी हाई अमरोमदा लाइबक थीबा थोथोक असि मणिपुरी सिंह अमदी नॉर्थ ईस्ट की मियामबु हंथना येंबगी थौंगनी हाइना देसामना फोंदोरकली थोदो असि तराइना लोब चुमलोय हाइरदुना असेंग बलंगला लंजन पुथोकनबा मणिपुर सरकार की माइकेदगी लौकरम थोकपा थबक लौकत पिननबा फोंदोरकली जुन की तांग मापनदा MBBS BDS एग्जाम पांगथोकदरबा सिबु येंबिदुना लमदमसदा लुप संस्थान अमतना लालिबा तांग निपान दगिना तरा फावबा बन ब्लॉकेट तोबिदनबा अपील तौरकली हौखिबा मेगी तांग अहुमदा उरुप लितान लेरक्तगी MD अंगौ खान की मसानुपी निका सोलबा मतुंगदा सिंगनिंगा ओइबा मओंगदा लेखिदबा थोदोक मरी लेनना MD अब्दुल रजाक उरुप अवांग लेकाई फारबा मतुंग महाकी ममा पा पुलिसना फादबबु यानिंगदबा फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा कांगलीपाक वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमदी मिसियसगी मतंग द सेम किबा जेसिना फोंदोखिबदा मिसियसिदा रजा की इमुंग मनुंग साउना चेने सरकारना अथुब मतम दमरा लेबसिंग अकन बचेरा पिगदबनी हारी मरा लेबा मखोइसिंगी मथक्ता अदुम लबा मरी लेनबा पुलिस डिपार्टमेंट ना सरकारना मरा लेबसिंबु फाबिदुना मतिक साबा मी हब्बगिदंगी फंगनबियो हाइबा मिसिनी जेसिगी लेगेलिनो लागलिबा लोकसभा में खलग मरी लेने नंगरांग ओपोजिशन पार्टी संगी कमन कैंडिडेट अमा पुथोकनबा मीडिया दे यावखिबा अदुगा मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी की ओइनदी मदुदा सौगतपा नत्रगना अयाबा पीबीगी वाफम लेते हैना पार्टी सगी वर्किंग प्रेसिडेंट सेंटुरगली कोंगबर रोतलिबा हवाइबम जानकी अमदी मसानुपा बोदाबु ममांगदा यू योंदननबा मियामना खंगलबसु मखाताना यू योनबगिदमक्ता यू लिटर चामरोम फारग मै थादुन मानखरे यूसिंग अदु कदा सिंगजमी ब्रांच कोंगबरोट मैरा पाइबी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन अमदी वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन कोंगबगी मियोसिन ngasi numitang phakibani numit tarani sathagdaba ani suba state level watermelon festival ngasdagi iboyama sumang lila sanglen da hokre Nakpam Foundation for Development Sinba Festival asi hodopagi thoramda parliamentary secretary Bigda Kaising horticulture mission for north east ke officer in charge K.S. Ratan Kumar amasung Manipur Khadi and Village Industry Board ki Vice Chairman S. Asobasu Saru Yaki Festival sida district mardi lakpa lomi kyana saru yari Parliamentary Secretary Victor Kashingna Tarbu State asida puthok pagi changyam hengelakle masida departmenta pothok hena puthokna nabamadi yon phamgi damakta hena miyeng thamgadabani haiki Pangal Political Forum ki ahan ba foundation day amasung manamatum yenthok pagi thoram Manipur Press Club ta pangthokre thoram asida ambagi president Khadiam Mani amzugi president Wangkem Sasyamjai UCM gi president Waina Bachandra amuko gi president K.T. Raman ju saru yaki Handang haitu kipa class 12 amasung class 10 gi parikhada Muslim singi marakta mithui mihelak pasing manamatum piduna ga khumna botki thoram asigi wangang loi M.I. Khana thoram asina Sahi amagi manungda Muslim singi damakta thabak kaya paikale Imphal Bazar manungda minority ki oiba kaithel ama sananaba MOBC ki thabak thorom sing phagathanaba minority singi residential school aba hanganaba kanami yeng thamli haiki pangan kita na Manipur thol pa any politically swap to ya rani ki harega tige paega vote ba thak ubi hai I couldn't mean to very badi Rani di oina imungi nubi ga iga khana basu isa ga iga bol kheta basu leikai ga iga kheta basu Manipur ga bi su su Rani di swap to bona ga di oi oi hai ga le pe nasi mafan the spokesperson ga thora aga leaving si Bharat Sarkar ki Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education na Council for Promotion for Indian Languages ki miyoi kungamapan na saba Council ama handak semada Manipuri lon gi oina aiba sar chanthiam khalakle Council asi sahi anigi matam oibaga loina lon sing sakhut nanabagi matang da apun bami phamduna khananai nagani ningsing bayai sar chanthiam lisingani tarukta nungsib Grace Kobalam koi wari gi director Sahitya Academy award phangkhrabani Manipur Sarkar na Assembly da Inner Line Payment System chananaba warep lokhibadu thabak ta onthok pinanaba momnu ira khombi lupna phongdorakle Masagi ona tenabada Manipur Sarkar na lamdam asi maisha langna bhona biganu hari amromda Joint Committee on ILP Manipur na Inner Line Permit System chananaba changsilakliba khongjang singda JP Women College students unina su mapung phana sogat kani hari hozuma khata na sanabigi pawlo bisi
सानबगी पाव पिजरी ngasi Imphal East District ki oina Subrata Mukherjee Football Tournament Khumman Lampak Main Stadium da hokre. District Youth Affairs and Sports Office Imphal East na sinduna sei tara mari makhagi nupa macha amadi tara tret makhagi nupa macha amadi nupi macha singi oiba tournament hodopki thorom aduda Amphagi Secretary L Ranjit Roy amadi DYASO Imphal East S Nimratana Singh Mamiu singna saruk yaki tournament hodopki saruk ama oina Imphal East leiriba tongan ba school singi mahiru singna mas pass satki tungda tournament asigi ahan match oina chaitra tret makhagi nupa macha gida Ramania High School Khetrigao amadi Srivan High School Luang Sangmam ani sanabada normal time da goal amum chanaki try break ta su goal omum chanaduna amuk hanna draw chaki tungda sudden data Srivan High School na Ramania High School bu goal mari hom da mai paki hariba tournament asida chaitra mari makhagi nupa machada team tara taruk sai tara makhagi nupi machagi da team ani amadi nupa machada team mapan saruk yaki Amurumda Bisnupur Mini Stadium da Sathariba Sai Taramari Makhagi Nupa Masagi District Level Subrata Mukherjee Football Tournament King as Sanakiba Hanba semi final match ta Kaino High School na Tobulbu Amashino da Matiba Pikre. Ani Suba semi final match tana OBS High School na Saiton High School bu Panjal Nipan Sino da Toiki. Hayang Kaino High School amadi OBS High School anina final match hanargani. Sai taratret Makhanu Pamasagi Ahan semi final match ta TP High School na CF Academy bu Panjal Amashino da Matiba Piduna final chunky. Ani Suba semi final match ta Loyalam Primary School na Kumbi High School bu Panjal Amashino da Toiki. Hayang Loyalam Primary School PP High School ani final da thengnargani. Lali Bazun Taruk Tagi Namapan Pau Haryana the Pangtoka Riba Tramapan Suba Senia Men Women National Strength Lifting and the Enclave Press Championship ta Saruk Yaruna Bas Hanoi Mapan Sabati Mamangase Impal Tadokre. The Masagi Courts Amadi Manager Oina Case Ningtem Naluchingli. Manipur Veteran Football Association Sinduna Mapal Kanjibung the Satarak Patra Mangarak Suba Challenge Cup Veteran Football Cup Tournament King Final Match Hayeng Nutil Pungani Makai Tabamatam Das Hanargani Mapal Kanjibung the Hanakaduriba Final Match Asida Upsali Long Chazing Amadi FC Impal Tengnargani Final Match Asigi Live Telecast IS Tibina Nerwa Asida Sandokani Hari Football Masana Handak Conduct Toriba India ki referee sing da ahen balosing panganduna international ki thakta referee wahenana bagi pandam da numit marini satagadaba All India Football Federation Cats to Referee Training Courts ngasidagi National Sports Academy Kubalapak ta hokre hodopaki thoramda Youth Affairs and Sports ki Commissioner Dr. R.K. Nimay amasung Amphagi President A. Santosh Kumar su saruyaki Training asda Manipur dagi taret Assam dagi manga IFA dagi tarahum doi Tripura dagi manga Zakhan dagi ani amadi SSB dagi ama punna referee kuntrahum dona saruyari course asigi matang da Amphagi President Santosh Kumar na khutaki oiba decision ama pibada referee sing na thengnari ba awaba kaya sing course asi luar ba matung dadi kok pangam lagani haiki referee sing asigi asol dagi natraga ekoi babu ekoi na ekoi ni judgment to interpret to dagi arana kaya number moidra Manipur ki koi sanaba singa Manipur state ki khandi sisi khandi awaba kaya koi ngasi nongmagi oikiba ainga sagi pau pizari ICAR la bil patike phangba pau gi matungina ngasi gi khwaidigi saba si Celsius degree 18.8 manga oiki khwaidigi ingmana Celsius degree 10.3 oiki nungsita yawba singmal gi chang ayukta chada marfutaruk numing matungda sada humpugani thoi oiki ngasi gi nongju gi chang millimeter mari dasmik mari oiki hauzai maroi ba pau amukana pizari CBSE na lauba class 10 parikha gi fall haidokpada Manipur gi mahiroi kaya gi roll number yaurok 3 hairi Yangshin binaba watpadagi Delhi da leiriba Kendra House Kangkhong Saire amadi district level Subrata Mukherjee football tournament ngasidagi hokre ISTB na pizaba pau matangas de